De 12 oktober keur ik met jou en Sylter en Ole te Hamburg. Dit gär ik vola. Wann ju vola mit alle Jungen zu Hamburg kör will, skut at je Früche. Man ek up dit dai, wann Maiken en Johnny up Sel entkom. Ach, der liet de hoos begreven. Wann ja de hele dai een Wein set en der Ela de Bagage utpacket, hoher van jam nemmen moor lässt me at te snack. Ken we dit ek up ein Wegchen vor aufmoke? We kenden do ganz uitvoerlet. Non, es ja exa, dat we nien lässt hoderte. Blot up des dai, wann Maiken en Johnny kommt lever ek. Man, vola ken blot de 12 oktober. Man en jen Wein passe we dach go ek in. Derfor keur we met toch. Wann skell we da los? Klok 6:15 van je weg. Moeder keurt dus. Klok 22 minuten au 6 keurt de toch af. Sylter en Ole stig en mors in. Meren en de Noord. Wat moke we in Hamburg? Te Hagenbeck? Dit vertel ik jou, wann we en toch zijn. Na goe, wann sa es sa. Man jestjens, skelve Maiken en Johnny bis Kirsi. Ken ja mern au Kassettmoke. Dei Maiken en Johnny, ik send aus. Ik skell ju ne weet let, dat we 12 oktober go ek up Söll send. Vola wel me üs, Desche, Ole, Sylter en me, des dei me tochte Hamburg kör. We ho frochet of we ek en ulla dei me üs kör, ken man he herbloch des dei tör. Hat der üs lie man ullas kör, we go ek. Wo we weet ek wat himme üs in Hamburg moke will. Blocht ek al Weller te Hagenbeck, der we alme School. De Hamburg-Reis is voor us jemmelk nemmen ken de tour en desdei doen. En da sønner moeder, man me Sylter en Ole, hier is Sonnerbar ook. Hoe of moeder met Sophie telefoneret. Alles jur telefoonsnacks te vieren. Desche, dit ger üs nönt ön, man sonnerbar es dach. Beeide Kwesenkram vorauf, we früche üs up de Haaresferien, me ju en up dit sliepen, en de Alkoven, en up Motjes Geburtstag, Hartek Grötnissen, zu ju en ju Olan, van Line, Ors, Desche, Ole en Sylter. Moda kennst du üs en Kassett van dit deren Kassettkopere? Hoerom dit dag? Der me we weet wat we jam vertell ho. Okay, Ors, wie sagur, der Ela bringste de Brief te Post.